munsi tugiye kuganira ku ndimu. Turagaruka ku ndimu turebe akamaro kayo n'uburyo ari nziza ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ndi Byiringiro, iki ni ikiganiro menya byinshi. Indimu ni urubuto rwiza kandi rufite akamaro gakomeye ku buzima bw'umuntu. Nk'uko tubikesha urubuga rwitwa superfoodry.com, indimu zishobora kunyobwa mu mazi cyangwa zikaribwa nk'imbuto bisanzwe. Indimu ikungahaye cyane ku butare bwa potassium, calcium, copper ndetse ikagira na vitamine A, B, C ndetse na fer. Ikindi kandi indimu ni urubuto rutagira ibinure bibi. Noneho turebe akamaro k'indimu. Ni imimaro 7 tugiye guhera ku kambere. Indimu zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Impamvu indimu yongerera umubiri ubudahangarwa ni uko indimu ari isoko karemano ya vitamine C, kandi vitamine C ikaba ifasha mu kurinda umubiri indwara. Indimu zirinda indwara zifata urwungano rw'inkari n'utuntu tumeze nk'utubuye tujya mu mpyiko. Indimu ifasha mu gukora inkari nyinshi. Iyo umuntu anyoye amazi arimo indimu bituma ajya kunyara cyangwa kwihagarika kenshi. Uko kwihagarika kenshi bifasha gusohora udukoko tubi twa bacteria mu mubiri. Ibyo rero bikagabanya ibyago byo kurwara indwara zifata urwungano rw'inkari. Ikindi kandi ayo mazi y'indimu cyangwa amazi arimo indimu ni meza ku mpyiko kuko agabanya ibyago byo kugira utuntu tumeze nk'utubuye tujya mu mpyiko aritwo twitwa kidney stones. Niba rero umuntu yarigeze guhura n'icyo kibazo cyangwa afite impungenge zo kuzahura nacyo, yagerageza kujya akoresha amazi arimo indimu akayanywa kuko yamufasha kukirwanya. Umumaro wa kabiri, indimu ifasha abantu bakunda kubabara mu ngingo. Hari abantu bakunda kugira ibibazo bakabyimbirwa mu mavi cyangwa mu bujana. Ibyo akenshi ngo biterwa n'uko icyitwa uric acid kiba cyabaye cyinshi aho hantu. Indimu rero ikaba yifitemo ubushobozi bwo kuyigabanya. Indimu kandi inongerera umuntu imbaraga, akaba yanakora siporo bityo akagabanya indwara zifata mu ngingo. Iki ni ikiganiro menya byinshi kuri iki. Tugeze ku kamaro ka gatatu. Indimu zifasha abantu bashaka kugabanya ibiro. Abahanga bavuga ko ibyitwa pectin fiber biba mu ndimu bigabanyiriza umuntu ubushake bwo kurya. Bigabanya ubushake bwo kugira ipfa ryo kurya. Iyo rero umuntu adashaka kurya cyane, ni imwe mu ntambwe zo gutakaza ibiro, kandi mu buryo bwiza budahungabanya ubuzima bw'umuntu bayabwitiyemo. Hari n'abavuga ko indimu irwanya ibibazo by'igogora rikagenda neza. Tugeze ku mumaro wa 4. Indimu ifasha mu kugenzura acide mu mubiri, ibyo bita acide balance. Iyo umuntu afite acide nyinshi mu mubiri we, biba bimwongerera ibyago byo kugira ibibazo by'uburwayi bitandukanye, harimo nko kubabara mu ngingo, kurwara diabete, kubyimbirwa, inflammation, indwara z'amagufwa, indwara z'uruhu n'ibindi. Nubwo indimu isanzwe igizwe na acide, iyo igeze mu mubiri w'umuntu ihinduka alkaline. Abaganga basaba umuntu kunywa amazi arimo indimu n'umunyu kuko byombi byifitemo acide ku rwego rwo hejuru, ariko bihinduka alkaline iyo bigeze mu mubiri w'umuntu, kandi bifasha kuringaniza acide mu mubiri. Ingingo ya 6. Indimu ifasha mu bijyanye n'umuvuduko w'amaraso n'imikorere y'umutima. Vitamine n'ubutabire bitandukanye biboneka mu ndimu bifatanya mu gutuma umubiri ukora neza, by'umwihariko potassium iba mu ndimu ifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso mu gihe uri hejuru. Naho vitamine C ikagenzura ibinure bibi nabyo byitwa cholesterol, ikanafasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Cholesterol niyo itera umubyibuho ukabije mu mubiri. Indimu yarinda ibibazo bifite aho bihuriye n'umutima, harimo nko guturika imitsi yo mu mutwe, stroke, kurwara umutima bitunguranye, heart attack, ikanasukura amaraso. Tugeze ku kamaro ka 6. Indimu ifasha mu kwita ku buzima bwo mu kanwa. Iki ni ikibazo ku bantu benshi muri iki gihe. Usanga abantu bahora barwanya za bagiteri zijya mu kanwa, zikaba zahatera impumuro mbi, bibyara n'indwara zo mu kanwa zitandukanye. Aba bantu baba bakeneye indimu, nta kindi. Amazi arimo indimu yafasha kurwanya icyo kibazo kuko ikora nk'umuti wo kurwanya bacteria. Indimu ifasha n'abafite ibibazo bikomeye byo kubabara mu menyo cyangwa se kubabara mu ishinya. Ikindi kandi calcium iboneka mu ndimu ifasha mu gukomeza amenyo. Ibyiza ngo ni ugukoresha indimu ifunguye kuko acide nyinshi yo mu ndimu idafunguye yakwangiza akantu kaba gafunitse iryinyo, gatuma rimera nk'irishashagirana. Umumaro wa nyuma, indimu ifasha mu buzima bw'umusatsi n'uruhu. Vitamine C ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'uruhu rw'umuntu kuko irinda kurwara kanseri zimwe na zimwe zifata uruhu. Ikindi kandi iyo vitamine C ifasha umusatsi n'uruhu rumeraho umusatsi guhorana ubuzima bwiza.
nk'uko tubikesha urubuga canalvi.com, hari abafata indimu nk'intwaro yo kurwanya indwara z'ibyorezo nka kolera. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko hari ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba bikoresha umutobe w'indimu nk'intwaro yo kurwanya kolera, cyane ko icyorezo nk'iki ngiki cya kolera gikwirakwizwa na bagiteri, kandi twabonye ko indimu yica izo bagiteri. Ikindi kandi uwo mutobe bawukoresha nka antibiyotike, hari n'ubwo bakoresha indimu mu kwirinda indwara ziterwa na virusi nk'ibicurane n'ibindi. Iki ni ikiganiro Menya Byinshi, tugeze ku musozo wacyo. Ni Byiringiro, twaganiraga ku ndimu n'akamaro kayo ku mubiri wacu. Ndagushimiye.